Салом алейкум бародари азиз. Имруз ба шумо як хабари нов хуш метавонам ки бисёри шуморо мумкин ғамгин кунад. Ҳамчунин ман ғамгин шудагам ки ба чашмои худам ҳамин ҳолата рафта дидагӣ масалан пеш чизоро дидам, хело ғамгинам. Мақсад хеле шумо медонед рӯз то рӯз дар Россия бисёр ҳамин вируси коронавирус беҳад бисёр шудааст, кам не. Бисёр бародаро, модарои хумона, ҳамчунин тоҷикора айдаст дода истем. Беҳад вируси безебай бародари азиз хеле ки навор карда будем начот оиди мурдани тоҷико. Бисёр одамо хай мақсад мо комментарияро мехонем, исусу мекунем. Бисёр одамо мегӯянд ки факт доказательства надорен, ин хеле накунен, мақсад дурӯғ нагӯед. Бародари азиз, шумо ҳеҷ вақт хаёлатон набаронед ки ман даҳтаҳо видео дорам, бародарои хумо мефурсонанд ки роӣ мекунанд ки ҳамин навороро бигзор. Шумо хайп мегӯед, шумо блогерҳои пишти хайп мешавед, ису усу. Мақсад мумкин бисёраш хайп кунад. Агар ман барои хеле хайп мебудам, ҳар як навори мурдора ман дар ютуби худ мемондам, прежде чего-то мондам бародари азиз, аввал фикри падар модаре ки дар аввалан шахсияте ки одаме ки дар Россия мебара, падар модари ӯам фикран ки дар Тоҷикистон видеоро мебинад чи хеле хто мене ғаму падар модар чи хеле. Дигимо ки вақте фарқ надора ҳар як бародаре ки мо мебара, падар модари ма шумо бибинанд видеоро, ҳамаи мо зиқ мешаванд ки бачаҳои мо чӣ ҳолат доранд. Илтимос хеле ҳар гапҳои паст баланд назанед, аз ҷиҳате ки мо ҳама чиз дар интернет мондан наметавонем. Ина ба худо қасам мегӯям, телефон ва ватсап шавӣ мекунам. Зиёда 10 мурдаи бародари хумо ҳастай. Худованд ака як хелеш аварияда мурдаган, бисёриш ба коронавирус мурдагиай. Барои ҳамин прежде ақорат кардана дар ҳамин моҳи шарифи Рамазон ҳаматон дуогӯ бошед ки худованд ҳамон бародари гузаштагимо ҷойшо ҷаннат кунад ва дигар бародарои ғарибмона худо нигаҳбон боша. Рости гап бародари азиз, якчанд рӯз пеш моро ба як беморхонаи шахси даъват карданд ки дар ончо якчанд бародари хумо мусалмон ба гирифтори касали коронавирус ки ҳастанд, вирус доранд. Ҳамунҷа бародарои Точик, узбек, қирғизам ҳамунҷа ҳастанд. Мо рости хостем ки ай главврачи ҳамо духтур ки бо номи Таҳир бародари хумо тоҷик аст, интервю бигирем, як дусе сухан кунем. Рости розӣ нашидан, мо ҳам наметавонем маҷбур кунем. Ба хумо хеле информатсия зиёда гирифтем. Худованд догӯи акай Таҳир бошанд ки якчанд патсиенти моро соз карда истанд, ба пом рост монда истанд. Бародари азиз, чӣ хеле медонед, дар вақте ки ҳамин вирус дар Москва паҳн шуд, якчанд бародари тоҷики мо ба гирифтори касали коронавирус дучор шуданд. Вақте ҳамин бародар мо Таҳир худо дурӯғ накунад, зиёда 30 нафара ҳамин коронавирус личит кардаги. Чали мо қадиш хамсухбат шудем аз 24 март то 22 мо рӯзи 22 ҳамунҷа 22 апрел ҳамунҷа будем. Аз 24 март то 22 апрел ҳар рӯзи худо мега ба мо патсиент меоранд. Мо ҳамура хай касе ки вазбин касалай ҳаминҷа аслан дар клиника мумкин нест сайхоб кардан. Ҳамунҷа ҷошон мекуна, личитшон мекуна, рӯшон касе ки бо гирифтори масад стадия аввалаш да меган, стадия аввалаш да боша, ора дору менависа, мерама хона дахшона личит мекунанд. Хулоси гап чӣ хеле медонед, дар Россия рӯз то рӯз бисёртар беморҳои коронавирус шудааст. Ҳамиҷода бародар мо дар клиникаи шахсии ШИФО бародар мо акай Таҳир ҳамара ба ғайриимкон қабул кардааст ки чанд ҷой ҳаст, ҳамунҷа ҷойҳози рости гап ҷон надора. ҳозирш ба шумо якчанд навор мемонед дар видео, худо мебинед ки чӣ хел бародарои модарои хумона личит кардаистанд. Немепара? Да, якта битта, а битта дигашти кучон. Уна више импрес шмохам. Шом. Бародари азиз, ҳозир мо дар больницаи инфексионнии ки Тоҷикон дехованд ба касали коронавирус ман медурунда вомехна медурунда бачаҳои тоҷик ҳастанд. Шунои худо бародар мо як бародари тоҷики мо ёрдам шуд дидистай.
اینجا دوغو باشیم خیلی با کمتر بسیارتر نشونتون میدیم چی گرفته است. این خیلی با امی پلاده را دیدین آیا دامان اینجا دا ولیتش استپین قطعی خوبان کسی وزبینی بچه ها اون وزبینش بیزی بده. برادران عزیز خیلی که شما در نوار دیدین با خیلی دخترو بگیم دخترو در طور سر مادر یک مادر سودگیان روز یا ما هم درون در خیلی در نوار دیدیم ما هم درون در خدم بودم تا حاضر با خدم آمدگی نیستم چه بگم مادر را لیچید کردیستن تیچنی یک سودکه است که در طور سرش امو چیزایی که نفس کشی کسلارود میمونن در دهنش این اپاراتورش به حدی بد قیمته خیلی میدونن بعد اما قجده هم گفتم میتونم که اکای توی یک سبب شد که ما هم کسا یک جوشیم هم بمورو یردم بتیم خوراکه را که گفتم 5 کس هم برادران یک روزا یک بار خوردیسم تو شما وردیم اوز آوردیسن اکا برای که اکای جوبیر گفتن که هر روزا میاریم دیده شب آورده بود برادران عزیز خیلی که شما دیدین همین حوزی در این مومنت ویدیو سیم که کردیم و ما دختر زن زد بلاورای چکای تویر خیلی که دیدین در نوار مادر بود مادر را گفتن از دنیا گذشت مقصد که خیلی از یکشنیم 3 تا اپارات 4 اپارات موندگی بود پنجمشان دبایی چی کردن که خیلی مادر روزش بود شده از دنیا گذشتن مادر خیلی خدا جوش جنت کنه روسی 2 روز پیش خیلی بچه خیلی دگیم پشمای تنهای خیلی خیزه که آدمی که خدمت پیش دیدمش هم آدم از دنیا گذشت خیلی خداوند دوغو باشه که جوش جنت کنه مادر خلاصی گپ چخیلی شما میدونین یک چند مدت پیش ما با بلاگرای توچیک یک جا شدیم پاموش میگرانت را سازدوات کردیم در پاموش ما زیاده 2 میلیون سوم جمع شد که همیرم با دستگیری برادرای غریبی ما آدمای سخاوتمندی که خیر کردن هزار رحمت میخوام برسونم که ما مدتی همچون والنتیر خدمت بودم زیاده 7 روز ما در مسکو میگشتیم پروداکت تقسیم میکردیم شخصا خودم زیاده 100 اویلا پروداکت تقسیم کردیم برام میخوام بگم که هزار رحمت با بلاگرهایی که این پروژه ما را پذیرش کردن انسان‌هایی که والنتیر بودن هم در همه شهرها نه فقط مسکو همه ویس روسیه در والنتیرایی بودن که با ما یاری رسوندن هزار رحمت منتداری خود با کل آدمایی که با ما یاردم رسوندن با شما هم هزار رحمت که ما یاردم شما ما اینقدر برادر خودمون یاردم دادیم رحمت کلام برادران عزیز در همین پایان حاضر آدرس های بمورخونه میبرن آدمانی که میخوان خیر کنن خچون برن بچه خچون ببینن این آدرسش برامدگیه برادران عزیز خیلی میدونیم در او درون بموری های هستن که گرفتار کوروناویروس برادرای خمونن توجیکان هستن اون در اون درون هست آدمایی که نمیگم نه فقط همه هستن برادرایی که یگان کس ندارن یگان کس خبرگیشون نمیان اینا آدرسش رو موندیم شما ببینید همونجا کسی که میتونه خوراک بره برای کسلی ها خیلی خوب میشن برادرای خمونن بعد چخیل میدونید که تو همین روز اکای تویر شخصا خودش اپاراتور را ارنده میگیرید سومی خودش همه چه میداد اگر شما ندونین یک اپاراتورش ارندش یک جای ارنده میگیرن خیلی او دختر خود میفهمن 31 هزار روبل یک ماه ارنده اپارات کرومی او کسلارود هم خیلی چیزا شما چگنش کسلارودش مقصد ادن 31 هزار تو همین روز برادر خود میداد حوزی اگه یک انسان وقتی نتونید پیش گرفته همین چیزا واسه سموش بوچیده میگه میشوه برای اونی که خیلی کمک با ما مراجعت کردن که بچه با ما التماس یاردم بتین ما تصمیم گرفتیم که همه کسا برادر خمونه در پستی نیامونیم خیلی که برادر ما را بسیار شا لیچید کرده سای کوروناویروس تنهاش نیامونیم برادران عزیز با اکای تویر هم صحبت چیم نشد پاцієنت را شما چه قبول میکنین
пациентҳо аз ҷиҳате ки бисёре баданд, чӣ хеле ки пеш қайд кардам, гуфтанд ки одамое ки вазбинданд ҳамиҷа ҷо мекунем, баъд одамое ки камтар созанд масалан рецепт шумо менависем, ҷавоб шумо метавонанд. Одамоне ки шахсан мехоҳанд ки дар ҳамиҷа хоб кунанд, агар ҷои холӣ боша, рости гап чӣ хеле шумо медонед, одамо медсестро рус ҳастанд ки ёрдам мекунанд, бесум кор намекунанд, ҳамеша прекрасно мефаҳмед. Одамое ки доранд шароит 2500 рубл метавонанд рӯзонашда, аз ҷиҳате ки чӣ гӯям 1500 ҷои хоб и суми арендаи поликлиника шахсида меравад. Шумо медонед ки поликлиника шахсӣ давлатӣ нест, ҳамун шахсан ҳамун инсон аст. 1700 рубл суми капли гуфт, 300 рубл суми уколош масалан 2500 гуфта меброя ва гуфти ма 2500 дар чӣ бигӯм дар леченияи коронавирус беҳад хуб аст, аз ҷиҳате ки хай сум мерава, не ки ҷона харида намешавад ку. Ва гуфти ма беҳтар аст ки хай шароит дошта бошен, муроҷиат кунед, одамое ки гирифтори касали коронавирус аст, адресашо шумо дида будем, ҳамонҷо номрошам мешава, номрои беморхона. муроҷиат кунед, иншоалло ба шумо дасти кӯмак мерасонанд. Бародарони азиз, маву шумо танҳо дуо ба муҳоҷироне ки тоҷикони хумо ки дар гирифтори коронавирусанд, одамоне ки аз дунё гузаштанд, барои ӯам ҳама каса дуо мекунем ки худованд ҷошона ҷаннат кунад. Одамои гузаштаро, одамое ки гирифтори касалианд, худованд шифо бахшад ба ӯ. дар ин ҳолат мо ҳама каса бояд ӯро дастгирӣ кунем. Агар инсонҳое ки мехоҳанд хайр кунанд, аз барои Аллоҳ хайр кунанд, ба мо кӯмаки шумо лозим. Чӣ хеле шумо медонед, дар ин больница ин қадар сум расход мешавад, мо рости гап дида наметавонем. Мо қатъи акай тоҳир ҳамсухбат шудем ки агар мо картаи акай тоҳира бимонем, беҳтарин мешавад ки мо агар ҳама каса ҳамин номрои картаи акай тоҳир дар рӯи экран меброяд, агар мо ҳамин инсонро ёрдам метем, 1 рублай 100 рублай чанд қай метавонад аз барои Аллоҳ ёрдам бишудем. Вирус ба оқибат меора мекушад, ҳамон бародар лечит мекунад ки худованд хай нигаҳбонуш бошад ки биён ҳама каса одамоне ки маҷбурӣ нест, аз барои худо мехоҳанд хайр кунанд, дар номрои картаи акай тоҳир астай, чанд қай метавонед илтимос ёрдам битен. бо адресҳоро мондагием хутондидем ки адресҳои больница ҳастай. Касе ки мехоҳад ки ай пеш бовар накуна мара шахсан мара ҳамин гапҳои гуфтаги мара ай пеш рафта ба ҳамон адресҳо бидроям, ба чашми хишон бубинанд. хай одамое ҳастанд ки бовар намекунанд, хишон мераванд, ай пеш худаш ягон хайр мекунанд, дар дасти акай тоҳир ягон чӣ метаҳанд, бо беҳтарини бад мешавад. мақсади ман ки ҳама каса дар ҳамин бародарму акай тоҳира ёрдам битем, беҳади бад хуб мешавад. боқӣ сарбаланду хонобод бошед. Ба ҳамаи халқи мусалмон моҳи шарифи рамазон муборак. То боздид.